Beograd ima katakombe ispod sebe. Grad je prepun podzemnih prolaza. Akademija je jedna od takvih katakombi. To je jedna rupa što je u stvari dan danas. Nešto što bih ja nazvao urbanom pećinom. He played his left hand, but made it too far. To mesto se zvanično zvalo Akademija, a među ekipom je bio prihvaćen jedan jedini naziv Rupa. He could lick him, but smiling he could live him to hang. Come on, solo dig. Imala je tada različite imena, neki su zvali Akademija, neki Rupa, neki Škola. Why the fly try to break our balls with just a bill like a guide? Rup, okej. About his fence, as should we crush his sweet hand. Mislim da je sasvim jasno da su neke značajne religije, kao što je hrišćanstvo, nastajale u podzemnim prolazima, u potrebi ljudi da se skriju od ostalih i da rade ono što žele i uživaju u tome. Pa dobro, radi se o Titu. Tito je umro 80. godine i to je bio zaista jedan prelomni trenutak. Ne znam koliko je smrt Josipa Broza uticala na ove događanje na Akademiji i uopšte na događanje u zemlji. Verovatno da je na neki posredan način uticala, jer šta ja znam, svi se sećamo da je došlo do nekog onako malo popuštanja nekih stega. Pa dobro, spomenuli smo, razumiš, Tito, evo dete, znaš ti ko je Tito? Eto vidiš, mislim, to je sve pase. Tada su mi pretili sa 2 godine robije, a posle 10 godina i novosti i politika su se otimali ko će više da ga blate, razumiš? Beogradska prevara, uličnog i nacionalskog jaja predstavlja konačnu verziju mogućnosti postojanja. Morali smo pišemo molbe, žalbe, a i morali smo da se mora vlastitu da predložim za predsjednika omladine, a onda predložim mene za predsjednika kluba. I nekako smo uspeli da dobijemo dozvolu da taj klub otvorimo. Radili su, nekoliko ljudi je radilo, sa mnom najbliži saradnik je bio Destil Marković, Milovan Marković, i mi smo tako nekako počeli da se zovemo Žestoki. Naravno da je cijela akademija bila protiv toga, mislim, dekan i sve i profesori, pošto kao verovatno iz toga razloga da ćemo mi biti sve više nezavisni. Obrati pažnju na sljedeći događaj koji će neumitno pokazati o čemu se u stvari radi. Ne zaboravite šta će se desiti. Sačekajte da počne. U početku je bilo 300-400 ljudi maksimalno da je moglo da uđe, ali su to bile na neki način mnogo privatnije i mnogo žešće zabave. Kad vreme stoji... To je bilo neko tabu mesto za nas klince, tu su dolazili neki matorani, elita, tu se uvek nešto muvalo, ribe su se stalno spremale. Ja sam tamo otišla, međutim, pošto sam bila mnogo mala, nisu htjeli da me puste. I onda smo napravili članske karte. Bilo je ograničeno da se zna ko uđe. Ja sam možda 16 godina, jedva su me pustili unutra, bilo je skoro nemoguće ući. Kada se otvorila akademija negde u oktobru 1981. godine, da nisam ni pretpostavila da će to mesto i ljudi i sva dešavanja koje su se tamo zbivala toliko uticati i obeležiti moj život.